Padiang kari Pakistan bakamla ban yakun tang para marway bat ka kenhun Taliban. Pai jing yarap menta syakri bayat trelang bat kari Russia. Kajudon kajing pensawa bat kajing kren hang ni hang tai. Ba andang ila jam syawai pat usnem bat thamai. Kibabon kijing pen thamai ro de. Ia kibabon ha kajing imbreu kamtam kumcu ro de. Banang ban pen thamai susu ia kajing ya te lok hapdeng. Kawai kari bat kawai pat. Banang perklan ia kajing ya de hapdeng jonghi. Penban kat kum kisakhi sabut balap pau syakidar. Mentah kalong penban dak khongpong. Halor ketiga penta. Hapdeng kajing ya de perlok kari Pakistan bat kari Afghanistan. Hakabala ban ong bakajing ya surut. Hapdeng jonghi. Kelanang yai kruit susu hamar bami ilai. Uni usnem bat thamai. Namar kajing bom don kajing ya syania hapdeng jongki sipai kari Pakistan bat ki Taliban badai ka kenhun balas sensar ya kari Afghanistan. Hakalai pawai tarik mentah katayo nakaliang Asim Malik badai we naki he sipai kari Pakistan ulelik ya kenduk markmat bat u presiden kari Tajikistan kata u imo Mali Remon pan yakren kerpang halor kadau bat kikam balaja. Hapdeng kari Pakistan bat kat Taliban haki benda pak kaput jong kita kiri bayas sendaklah. Kijing tip pasai ba halor kate kajing ya kendo cuki kalong namar kari Pakistan kasnut husai bakamla paniya kuntang para marway bat ka kenhun Taliban kabala panlong yau teu he sipai kari Pakistan banlek ban pan cingirap nakari Tajikistan kumno paniya trelang ladaja baka jingile ka ba kamjur kanja hapdeng ka Pakistan bat kari Afghanistan kamtam hakaliang ki bor sipai jungi kumban syupen kenmau bakari Tajikistan kadai kawai nakiri balakhin bian ya ka kenhun National Resistance Front kabadai napo kari Afghanistan kabadon jingidai ba bat ka kenhun Taliban kumjuru de nakliang ucamat Ansarullah ubadai way na kinong yalam jungka kenhun Islamis ubalari dengan hapo kari Afghanistan udai way na kinong syun bajukwa man kapor ban penhapno ia kabor u presiden kari Tajikistan kumta ngila ban kren syai hang ni bakari Tajikistan ru kadai kawai nakiri kibala don lupa kajing surut bat kari Afghanistan bat katai kajing kerpat kari Pakistan banit trelang Banyele persyak berka kenhun Taliban kala ban cialong hapdeng jogi kari Tajikistan kadairu kawai nakiri baklain bah kajing yate parlop jongka bat kari Russia balayalam da Putin kabadai kawai nakiri baklain berba hakaliang kitiar yakun tma kumta ladajia kano ya kari Tajikistan kari Russia kalong kabala penkrek lupa baniyarap la kalong hakano kano kaliang kumban syuk pensai biang kendiat dai haka arpusan terik men syamsnem baka kenhun sipai jong kari Pakistan kalalek banteri ki ketuk ni teli ki syong ki bahap hapo uput usam kari Afghanistan kabalak penlong bania pungut kiri paiba halor ketika jinglek bom katnat sipai napo kari Pakistan kalakam ru bakalayo jingtip kabasyai ba bakit khot ka kenhun leno terek i Taliban i Pakistan kilari dengan hakti kisnong kabalak penlong ya kisipai ke Pakistan banter dagi bom jongga henry katkum ka jingkam jongka Taliban kilai tu ba om syamladon kit khot jong ketiga kenhun seng leno hakti ki jaka henry dai kiri pajba kibala syuyap hakti ka jingsya bom kabala penlong ya kat Taliban bahkan penpai kela da kabalek ban bom ya ki jaka sipai kari Pakistan kum kan nong keliang kabala wara ya ka jingyap ki sipai ke Pakistan parude kiriu pajba kabala penlong ru baka jingya surut hapdeng jongki kanang yai klut susu hadu menda